Bobby, who could have saw a representing Yamiasem, Neboa, and they didn't know to form Nadisha. The question, I didn't know to form Nadia show. Now, one to us on the demo, who tell all council, and will be about, oh, say Yamiasem, thought dinner represented Dabiana, Cherwom, and will be able to Zampa, thought the Jerome Yamiasem. Not the quotation, who do you want to do for the quotation or day and a base? Oh, what? Mamma can't One day, be a year be by Chris. Aha, too much GH. Gano wahala jumede na ebre aso say de ebebe som mo na mo nim se ensem de kotwi ekobremai aha na wobenya ndo sopo na nkunyasie be mu se de na mo nim se ensem no edi se ye ka edi pa se ye di nyina ebebeto eye apono so na obia wo honum no wa wanti ase se de wadwenche wetimi de wadwenche atu eja na ene de yi eye sofo ase se Ghana fo ka ne ho asem a chese wo gentrene ewo baabia prophet Nigel say wono ene prophet a wo reign we bishop dan obi ni fi wono ene obi a wo reign sesei ewo yenua be ma yem papa ya de nyina wono bo Kennedy Japan ni expose mu no wono ni nipa sesei no wono eda the list so a ka ne ho asem na no adane nsem abebeto odwa no efa ne soda wasie ewo asase ase ede oil egusuo na ebiemu no nso so nkawa a wo hye ne ho koniba na eno enana omususu say because of nyoma waye no ewo spiritual impact and I say free nyame enu nti no they classify him as a fake prophet na eno ama sofo yi ababonten ede ni nchemu aba na eno wodi etu eja ese sword na wodi esi no 2 years ago on kancha the Ghana for say enya no kre de nanso so no nyame asem sik enkrante no fenu etwa hanom ena the sword no it represent the word of God enunti no wono na ni gidia ewomu se so sword na wo be use no Moses na wo ne poma wo bia ne de na wo ye den wo nyankop wo nyame mu na apostles no ebia ne de na wo ye den wo ana se nyame frɛ wo mu no obia ne tokina ne ye de aye den amano enti no se wono ne de sword na se wasia ni gidia ekre no enti na ma ne ye and all the Bible quotations bebre na den ebake yo use ebi Ephesians na ebi so use 2 Corinthians ni nyina wode ebake nensem eno na still Ghana for adwemu ente omo se wunyame asem sekan anase nkrante no fenu etwa ha na etimi kun de sei obonefo na kode adenti na wonkwa wode de wokokosie wa mana nda asore de wo na ya hu sese kan we de kun de mount wo explanations ne kwa wode aba no wo mu angi antum wo mo hu ni se wa hyeda de nyame asem kata enioma eso ebinom so se de wo kan de betimi aye no kora because obia ne didie se de ne didie esi no esi efa se de obi wo hono ma wo kokokum oba esie no obi won so moja no obesie wo fon obi ani ni believe ewom enti se wa be kire mu saade a yenje ntum saa ne yemfa enye den entwam nanso so dodo na se da enya de se wo mo beja tu na se de ensem na koye tobe ewo manmu a wo bia ede ayetwa pia de esi na no a wo mo eka no eho behia se ebetwetwe eho enkomo entimato ensa ede afrem Apostle Ajiman Prempe dodo na ni se God's Watchman Penyimpa oda the Bible Church of God 7 day ewo enkan haka so Tuba Junction se wono so san ene wo hu ensem yi esi for won fa na dwenche emmeso me etiefo ene ahwefo entimi nyi wafide ni mfiri ha ye twan ho ye ba ye de nkomodidie no ebe hyehye so akwaba ebiemo apostle enenenso so ye ne no eba betwetwe enkomo megidi ye pa se muhu na mani agi because ensem no
and from one question about Busani Biano Dina, a year asem no so, and a di emuano, eba. Apostle, Mimo Quaba. Ya, mi bow. And Pomboko. Oh, Uncle Pardon, here. Ede radias. I don't know here. Ede radias. I said, she be my Yami Adom, me hoye. Radias. I say, she am. She has transit the Asena. Wow, wouldn't be all day back. Say, I did all your moon jay, and we can't see. And they are no. Yo, Apostle, young share a year prophet Nigel gazing in Sama Ababonting, a year honorable Kennedy Japan, a day a buyer, a ma one one more edas when you were band dance and son or quack, ya, sorry, I won't mean ya, sorry, won't mean did you maybe and Sama Abbas say, crumple the abipim a year sword, and I beckon and says, second year walk up with see a one, sorry. No, sit down as is Patrino. So no, a chefom. I was see a form one model, or you go 1 month and or this sort no, a share on none a bay here or main one will be a can't a won't ask them a binomosi won't free me because of a new NC or Yenya mini pa or your fake pastor or your fake prophet. Now, I don't know about Bonting and what about church with Bible quotations. Am I at CSM? Yes, sword no crumple in Yamia Simon as a Bible no crumple a cranting film. A chaha, Entisa and so and on so a sword it represents the word of God. Now a biomono so no a kun editia a year principalities and a stronghold. And no see what this year, you know, this year is a be a to me be. And now say, be ever quentia as a the powers of darkness. The powers of darkness, ne eba ababa sha safono eswa. Eno ene be de ebekun edi etia. Yes, kind. Yes, kind no ene bekun edi etia. Ono ni nchemu odi aba na metwemu ewo twimu edi amamu. Okay. Enti sa ena wo kan no. Na se obi a wudi nyame achi a wo ye nyame adwuma. Gana fo hu ne se nka se kan de se ebekun etia de ene ade ntina. Enda asore dem wonu. Nani se honhom ne eba na tumi ne eba be sha sori ne so a eni akwakwa kodi dwuma na emo wo sie no wo efom enu nti wo mo ne no enye adwen still no mo gitumu se wo mfri nyame de na be ka fa nsem yi eho yo kwes kapa me da wase di kan nyame nhira nso nhira pa o nyuma pa mutia no ye my phone nyina nyame nhira mo ahwefo ne etiefo o nyame nka mo na asumdwe mra mo so me bra mo nya de hwe etie sansemi eya interview ya too much for Ghana edi yame ya ye bisa mensam ne na ehunu kwan papa bia e be fa so ne nya da nkwan me nhia mo na sori ma me yere me ma di mu nyina nu Yesu mo jam wonim sikan eya so otutu asore edem otutu vom won odi hye ho akata so ene osi asore dan de esi so okay sese tio Matthew 13 verse 14 Ewurade Yesu say Bible mu nsem no tie de ye beti nanso ye ntie ase hunu nso ye behunu nanso ye nhunu de owu on ye ntia me go to quotation okay ono wate Bible no wo hunu Bible no onim de wom samu na onte Bible na se anso o ya prophet oh they say they are convoke to me a prophet convoke to me makaso a prophet na agrada akra wo Ghana e say onye prophet na bia no no they are some wonu bi here no no bi no no so ye na we no de o ka no kanta wo tu fom na de ahye ho e kan say bebere nya ne quotations na o ma na ase no no tina me go to quotation okay and e ja kira ase Hebrews 4:12 and Ephesians 6:17 Mamini Kaimao, a friend say Ephesians chapter 6, verse 17. Okay, and on the second quotation or the back end is so. You remember first one wrong. The first one is Hebrews 4:12. Hebrews 4:12. Yeah. Hebrews chapter 4, verse 12. No. As more walk can ye. Or say, na Nyankopon asem wo nkwa. Na hodin wom. Na anoye nam esre nkrante anufa no biara.
ne hwirem koduru se e paapai okra ne akwa ani echimu na ye akoma nsusuye ani adwene temufuo amemfa we nto aso preko Ephesians 6 verse 17 Ephesians 6:17 me de no ka ho a eno nsu nie na momfa nkwagye dade eche ani honhom nkranta ani onyankopɔn asɛm amen wɔso momfa nkwagye honhom nkranta ani nkwagye dade eche ya ani onyankopɔn asɛm honhom nkranta the spirit of the soul honhom nkranta any onyankopɔn asɛm cheze wofa onyame asɛm a honhom nkranta kuta spiritually no ukuta weapon okay enya physical ente hu hia so be use that physical dabi nya no kura ho asɛm okay enya honhom asɛm hunamu asɛm ena bible ka ho no okay uze candidate no use nkranta ena kokon ena ye the bombs ene atuo ene kokon mebo a aha enti na je say ene no eye honhom bombs ene akode ene crown ane bonsam de ko wo jase e sunsum akode ene wo ka ho asem enya hunamu de nyame asem so ofa no yi a sa ne te bonsam ba so a wudi no sun kunim wo se o kan Ephesians 4:12 no say nyankopɔn asɛm wɔ nkwa na ahoɔden wom na no yɛ nam ɛsere nkranta nufanu biara yes nyame asɛm is sharper than any double-edged sword oh wobɛ nyame asɛm a woyɛ nam woyɛ den atamfo ntumi bonsam to na agye wokae every Ephesians chapter 6 verse 10 ba no a wobɛtini nyinaa waka eniema eye protection ewo nipa ho ewo nyame asem a chese nyame asem no ena eye ni nyina so edi nyame asem no ewo nkwa ewo ahoden anu ye nam eye akode so ene no kure woso mfa no kure mmom asene enu chese ko fa belt fa bo asene ko fa entuma bi fa bo asene dabi nemom fa nyame asem no eno ebo wase wo de mame nka ni deep nkyiraw na ti ase Ephesians 6:10 wose de edi akire no muma mo honya den awurade ne na ho odin tumi mu mo nhye nyankopɔn akode enyina so hu mo nhye nyame akode enyina na mo tumi agina ene obonsam ene ede adi asie wo hye akode ni nyina obonsam wo yede ne ala wo tumi so hu adi asie efiri se enye ye ne honam ni moja ena enya na emom ye ne impanini ni tumidie ni wiase musumu atumfo ene ahomone a ewo soro honom wuti ase endi we kristoni a eniema ekutia no edoso bonsam na ni abere because nyankopon akere nyankopon adiato ahihya guo se ye kristofo de ye beko na henie eti bonsam so pese ye ko enti wodi niema bi kutia ye bibi ne adwamamo akono bone krono awudie ene niema basabsan konkonsa ne nsekuro ni ade verse 13 say wenti munhye nyankopon akodi nyina na muotumi agina edabone num na moye ni nyina awie a mo agina ho enti munyina ho momfa nokore emom wasene tieni yo momfa nokore mo wasene 1 na munhye tenene nkatabo vatene nkatamo tizori asatari afrantuma na momva asumdue asempa no ho ahodaso enhihya mo nan ni nyina chiri no monkura gidie kyam a modi betumi adum obonefo no bema edere no nyina na momfa nkwagye dade eche ene honhom nkranta ene onyankopon asem so wena awurade ka no enye de ayi prophet Nigel Gacy oye no ana o kan de abrabra yin body bi ni chimasi nyuma o die so no Paul onkuta so
wan asoda mu komu no ye tutu fo mo fa bibia anhye ho Moses poma ya wo ke Moses poma na kuta da bia fisika obi ehunu se okuta poma eni Nyankopon na muso no de ya nwode ana meboa na sika no ade na wo fa kuta ho nsem se nyame odi sie na se hunhum no eka onu no mu na tumi ntimi ma ne so baby asore ne de tumi bi betimi aba asore ne so enti ene ese ba na ne no na asore na ekun wo hunhum mu de ma no David nya sa we negative way no oye e sumu ade no oye no asore da bia asore da bi ho a wo mutumi kum nipa ye de ase wo mutumi ede nantwie animu no so enkwara nketwa no mu de agu ade asi asodan bebre wonu ma eniema hyehyase enipa nyo wonu no so de wonu nim ba bia okwaje so no ene de ye ka kire no eno na de ne yesa adwuma no wo yi so de ye adwuma no emfiri Nyankopon enchen Apostle emfiri nyamenchen na nensam like the AC no o make another quotation be 2 Corinthians 10 verse 4. Na no o chere mo say o say the sword is a symbol representing the power of God to fight the influences of the evil and bring people to repentance, for it has divine power to destroy strongholds. 2 Corinthians 10:4. 10 verse 4. 2 Corinthians 10:4. 1 Corinthians 10:4 and answer 2 Corinthians. 2 Corinthians 10:4. You young kind way. And as some water. 2 Corinthians 10:4. Tio. If you say, yes, I yet you. Akodia no enya hunemu de. Nemum eye din Nyankopon anim eye din Nyankopon anim se ye de bedwiri epie kese na ye dwiri adwene nyano ano se for no ano use to say in the sword it represent that represent nyamiasem na e wo ho no se ye di tusa akodia enya hunam na sa enya hunam de nti no de ahye fom se de ebedi hunhum mu edwuma ade na wo ye bibi ama ni pan Christ ba bo ye bibia open transparent. Okay. And transparency na ye adwuma Peter no Paul mu nyina transparency na ye adwuma Moses no mu nyina from the foundation of the world obi Nyankopon asoma no biara and transparency bi bia ni da hopefe hwamam chance Yesu ko nyane Lazarus ye ka che se ono agba ohunu first eno ka che so for say ya Lazarus wadaw na me kwa ko nyane no so ewra na so wadaw ono abesori no mo ntina se a che za no so wo eno no mkoe enji manta eni nua mbere nmu ne ade no so awurade ye sa wo hanka ye nua be me Lazarus nka wa nwu o so Lazarus be sa sorry bio no so si enje owu sorry emu no obesa aba eno so bini owu sorry ne nkwa no na de ojimidie no owu kura obesa nso ayi aba nkwa mu eno o so omumi anko ba bi esi no eno omusi owurade se de 4 days ni wabon was man kan chem se mugidi ambohunu Nyankopon ni munyam mumye nko nti kromofo nyina ne abusuafo nyina etudu na chi ye kodure se ye wa wan ogu ahome o pegere ni hwe so megam da wase da se da bia utie me Lazarus fribra ni pa double twafi o ne de wo na odi 4 days apron no wanyane no aba katasumu mu aso bi esi ho katasumu mu aso bi ba ho wo ya de no opi Ukuta sword representing nyamiasem neboa ade na tutu fom na ade cheho me question no ade na ututu fom na ade cheho na umva nto asoro de mo utabu altar no so emu obi aba ohunu se nyamiasem sword na represent da bia na ade kire wo mo emu obi ahunu se ampa sword gira ho nyamiasem na di quotation ya che wo de otutu fom ni quotation no de ye na ye base wo boa ma men kan comment bia ye nua bi de by Chris there what they by was saying. So you have no doctrine basis to defend your bearing of the sword. The Bible rather said the sword of the spirit. So where from the physical sword and why bearing it? Jesus never preached such a doctrine. Neither did
any of the apostles nor the God servant in the Bible did so. So if Bible is your standard, where from that practice your defense is baseless and without proper merit. We any will be na dwentra wo de eba ye. Ye nua Christiana enso edo de ebo se prophet Nigel. Why at all should you bury a sword? Why? The Bible talks about sword severally in diverse causes, but does not necessarily encourage burying one in the name of establishing a church. The founder of the church is upon Jesus Christ, not a sword. Odifo, please repent. This dear is not what you are saying. Ono so ede na say comment na ba ndodo na hu ni say the wo kan nyina na enye no kore. Sorry no Nyankopon so obesi na safo na samando apuntimi ntwimfa so nti wo se ebi no mu ni say enye sword na wo bedua no wase na ne be ma asori no obi antimi atake asori no. Hwe ayi Matthew 16 verse 16 on. Awurade Yesu ka che suafo no say was Peter obutan so ena me de masafo besi na asama ado apono entimi twimfa so da so ti ase obutan so obutan refer to Jesus. Okay. Na Peter udi asoro besi me so ejere mimi dimu ena obeti asoro na obia asafo no wo atie no enam se me na me hyase me na me ye founder me na me ye rock eti obi entimi mu asoro ne da eti Nyankopon asafo bia no otimi gu obutan so upon this rock will I build my church And the gates Sir, of hell shall not prevail against it. Enti awurade asem ndo ka ye nie so otiase na sesia no adifo binom a ya ba wi ase no na so okura de ono de okofa asoro mpo no de ye na omo so ye di nipa nso e wo mo ye di anantwi akase tuntum ni fita ni hu kokko enso no ne den de so ye nja na se ye si ye ja no ye se ye tumi nchine ntum ye de ye ntumi nya ne hwe wo na mo kwan onam so oda da nipa no obonsam oye dadafo so obonsam oye dadafo every foundation of the world if you are the obedience you know ada da nipa up to date enti kwan obonsam bo wi ni souls ade akobonsam dem wo eno nam nipa bi so adifo atorofo so eno mo ye because na wi ase na ye wo mu sisi adasama ye mpetrufo no okay wo kan kureche nipa wo dom wa soro no nya dom okay wo nya nipa dabi je nipa pesa obosha no kom na so mi ka cho say woman bi baby a ye ya soro no awon ko new site bi sa enti woman bi ya pon soro ye ba enti o hia emi ni pa be se for kan eni ye ba ne se no ate se ntwene bi koso ne ade ye ya soro eno obi sam se na asori wa ye friend say bondi nkire no no say na sofo no onim se me na me sofo no ogu same o say na sofo no o ya ade na me say o ya ade onim babu eno o say na sofo no o tumi hye nkom ohu na ade akwankyere wo mu ma me no na bu same sa ne plot wo no we hear say o person develop wo okay eno say ne o be hwe no aba na de o katu ato say sofo no ba o betimi ahyem nkom ma me no na me so say enkom hye ne bad ya say nyame yi bibi kye no nko a de a fa ho a ya de o betimi aka kire wo odasani me say o penkom hye o pa kwankire enti asori a akwankire eni nkom hye ni mu no onko asori enkyerechire nko a na ye adwuma no onsi wonne onsi wocha eni nti na divu atofo bo nsam nya kwan afa won so eda da nipa say nipa bebre because nipa pe yama me hwe we kan ho nsam ayi bibi a kire no na ohunu se wo ya ade ye ohun na bibi beba no aka kire no bibi beba no aka because ene no sese no empaibo wo tumi bo empai tam bia ntina wurade se man nya empaibo da mo no bo empai no bo nsam hye bibi na eba na si kwan mo no bo empai no Nyankopon obo nsam hye bibi na eba na dwiregu nya kodi a obesie na be ko atia dabi enye sekan enye ayi etuo enye aba enye ayi oyere ayi oye kokoyi bi de dia afrafrem ene de se ayi de be niampo kansu abre ene kradanum ene ebi kuraje ayi bodua bia no ne teri akonfo ye no ebi num ye sa bebepe so ene ti niam bi
obu okwa wo ba ho ayi sabi o kofi chire no mu ni ade a mo de ye nkunya oba wo a wa wo ne chirade na binom de ye ayi senkyerene osofu wo a wo noa no awe wo de aye duane adi oh masa edwuma no si ya akomu ya kwa koduru baabi mini ni ma bebra asofu bi ye na wo be kan ayi ka che obi a onyini we ye kan nyina bebre nyini o bebre nyini ya wo comment no mu ade comment no bebre kan say yenye we bi si say obi ko didi matam ka fon sa na tie oh eni pampa no kura ada sama pampa no kura nti say na mi ka che say yes Kristo ye bo na say nye no kura no no kura Barnabas ba ya che na tu wo di kro mo bo wo amroba wo monatuni kofo yire kofo kum kofo yire no memma nyina wode wo mdeda wo di boni wo Israel aseso amo agidi wo se na wiase obi a wagidi bia no wonye papa me kan prayer chewo wo so onam nyame tene kwan so enye de tene wo boa wo nya bi ya wagidi apostle yede yenkomodidie no esi na chesese sei no ye ne botaya ne explanation or the about bonte or they explaining for the sword that was say ye no na chese something different there wo ye no hunhun mu ade na wa ye na emumenye nyame so ade na wo ye oh se nyankopon akwankyere bi no wote sa wo bible okay ono anu akogi ne bibi eno de ye na sori eno de bible quotations eno de bible quotations se ne bonsan kwa ko betimi ko tu uko kam Yesu ye fasting wi e ko popon so wo ani aso da odin ko jina Matthew chapter 4 one down o bonsan bi o se wa choro se o ya no arefe no wa choro se it is written aso no de o kan oboa o be dada no o be jia bible quotation uko bible mu so a quotation ye den e wo ho quotation wo so nya se kire no ebi na sa prophet ayi na je ayi genshi okay o nya se kire no wudi bible mu a mo de afra woni nti na me sha sem ga se Yesu se tie de mbote nso mo ntia se hu su mbo hunu na nso mo hunu woti ase wate ni ba bebere hunu bible no ba bebere nim de wom me bag yesi we bag me bag office ya se na se kura me no kra woni mi de wom woni mi de wom Samia ma mie bible no ma nkyere wa uhunu de wom da me nko na nim de wom sa na bible no tie Kristo no bible no ye ne dia ekwan ye ko ba nyina ono na ye ne dia edi Kristo no obiem a obiem so kyere wa na obehu de wom okay on edi de oye no anansesam ene o to chenkofo no ogbo moguo ene odi da da nipa because nipa pe atro eni kontompo wo da da nipa ayese kane no yesi so no okobbo so oba tieni o wo bo so oba na wo kan kure ho bia a che no o minisika de na fe na master to koko fuo kakrakra na me ye koko fuo nti koko no ba yedi wo kan kure we che de wo kan so ye no kuro woni ni oba no ntiasia ma wo ntwe mo da na de yere ho ne da o mi papa o koko fuo kase oni bi nzo mi papa koko fuo da yi mi na me kokari ma ko jiskana ba nti scan gu bank sesi anti wo twe ma me a you be discount eno do obetia se oba no betia se esi a wonse se be mpanifo se ma pe kontompo ne kwasiafo wo kan kwasiafo kire oba bia no age wodi wo kan no kura wo mu pa che na wo nyi ni da so te wo kan to ba ne miemre ni eni enemre Ghana ya peso chi obi okuta passport wa ye passport otimi di nya oba afa no o chezo o kwa brochire ni no kwa wa me fa akọ oba nzo me fa kwa abrochi a se oba bia ni je ho sa enje wo lu to di tinimu sa pe wo de no mama na wo do so ni bia afi oba tinani na ni nya na te kiosk bi mu o te kire ho na wo ya yi na je se na da de e do so ni pa dwin obi bebire kuta adwen kase ni e de da nipa I'm telling you ewi ase etimu no etuo mo osumo na oso bo de mama kan se mi kire okay Matthew 23 verse 27 and 28. Awurade Yesu no o ka Farisifo no nyuma bone ti se ya no mo ye ni Jesus asen so. Eti aso o ka kire won. Wo se munue mo atwerefo ne Farisifo nya atwomfo. Munue mo atwerefo ne Farisifo nya atwomfo se mo te se eda wa ka ho
a uhu a eye fe na emu de efunu no mpe eni efin nyina ayema sara nso na mote se nipa tenene ewo nipa anim na mumu de nya atwom eni emuyo ayema wohu papa yesu farisivo no no mo ni gi wiase japade eni sika nya hunyade nko a eno kwen no hon nka nche nipa so wo so mo te se da ya kan nipa wu ni asie no ni atone na so do ari twa no ya tone tas terazo ya ye danu kama tu na eja ko manu ne ndadi mama ya akosia mansa ne dani eyo de afede du kwese ya ebinum na so efe wosi sa no mtie nanso eda no de na wom efunu no mpe eni eniema fi nipa funu apro nkase no mpe de gum emu ne nye eche na efe no se sa na so fo difo atorofo na aba no wo mtie sin kasia kama ye ka pause fine young gentlemen 40 years 38 years 26 36 30 young men you aburu sukura bia de wanyini twa na bia be 50 Woman, come on, they are beautiful, they are so nice, Omukasa kama. So you are channel. Now, so dear. Woman come dear was in Yatum, any muya ma, a wood dear, Koromo po, and Sisia, a come more, I want to send for 4 years, one Joe, but Joe, you is here, or but Joe comes here, or what Chese, and only married the double heart. Usika was a fabra, one vama, Ube. Watch wuro mami fatuo me bo mpa aguso o kira bra baje obaba hono wonsan ka bio wonfa ma ho wo bo mpa aguso wudi sika wo ma adwumu o ha no wo ma adwumu o ha no kuta sika bese 20 million bi no de ko edmo de commerce of mo abo mpa ya ma wo de koma no a yo so de akoma no te wona ade aba no de nyansa no wa gisika mu fa wa pega kra bi a hyewonsem eti nyaatwom ene mumuyo ahye wo mo ma suban ewu mu no enya kura ene omu di asofo enya urade kan nyame Yesu Kristo wo kan so ene kura the same people Pharisees ene omu da so te ase Pharisees wo na no omu di no kura enkontompo omu ni asofo mpanimfo ene omu mpanimfo ye kanana omu dwiri Yesu ho chi mu ko no omu da so ye dwuma omu spirit ne wake ewo Ghana hanso so apostle yemre no ko papa nanso so nkomo ne ya ye de nkomo de ye de ye beto aso echi di de akani nya de fagu ye evangelist fridge ye beto aso enti for telephone number to edebia me da say akuya nyami shira so ayi tiefo ahwefo apostle aduma prempe me no mani 0544 262614 0544 262614 0207 020011 02070 200 11 Medamasi bebere nyame nhyira mo amen Abusia for Apostle Ajuman Prempe and number and wodi etu eja enunti wo asembisa na bibia obetimi afren na woni no atwetwe enkomo aha na braba ma yekwan ma yedi dwumadie no asie won subscribe to your channel na message obeye too much age na wa subscribe mi adoma no so say nya upload video bia wetimi enya notification e wo phone or laptop and our tablet so na wa share video no e dia manu anoma do phone ene eye abusia for na wa like your videos so follow yen ewo your IG page @tumagh_. Me amede dwumadi ho chame medin ene akua sikapa Apostle Ajuman Prempe ne de mini sinkonya etwetwe enkomo dasene ye besana hia Oniadafo ahaye GH too much ena ohwe Malupi ene kase osofo Malupi me hwe babia me nko babia too much GH na mo video ne to ho na me subscribe ka me ho nyenkohwensem pa wo ho me das ma crowd